Ihinda riria murimu wa COVID-19 ukoretwo wagagitie mathomo macukuru-ini, airitu a cukuru nao makoretwo gwati-ini wa kuoha nda. Reciria ria kurikiria ati kuri na arutwo a airitu matakahota guthie na mbere na mathomo cukuru cia hingurwo thutha wao kuoha nda nirio ricungireire murutwo uyu wa kirathi gia gatandatu gutunga marebeta makuguciriria airitu na ndumiriri cia uria mangithema na kugwa giterenge-ini gia kuoha nda mari cukuru. Janga hapa siyo homa, ni watoto uzazi. Ikinya ria mbere riria Baraka oire niguo kwambiriria gutunga marebeta maya riambiriirie na gwetha itumi iria icangagira airitu a cukuru gwikorwo gwati-ini uyu thutha wa guthinika meciria kwa ihinda ni kuona muigana wa arutwo aria mohete nda mieri 5 mihituku no kuongerereka irongerereka. Kilichonifanya nitunge shairi la watoto uzazini ni kwa sababu watoto wanajitia uzazini kwa sababu hawaendi shuleni, hawasaidiwi vile walikuwa wanasaidiwa kanisani. Sasa wanatumia masaa yao vibaya. Ukweli ni kwamba hii muda ambaye tunaishi ni muda ambaye ni mgumu, kwa sababu watoto wakiwa nyumbani ni lazima tuwatafutie, ni lazima wakule, ni lazima wapate ile mahitaji ambayo inahitajika. Na kwa hivyo kama mzazi ni gumu sana kuweza kukaa kwa nyumba pamoja na watoto wako. Kwa hivyo saa zingine inakubidi utoke, alafu unakuta mambo imeenda vibaya, sio vile ungekuwa ukitarajia. Na ndiposa katika hilo shairi la Alfa anasema hata watoto wenyewe waweze kujikiga. Na niguo gukinyeria arutwo ndumiriri no kwa wingi akoretwo akihuthira nenda cia ukinyaniria gutambia marebeta maya kuona arutwo marathomera nenda-ini ici itanyari gutigirira ni anyita itemi hari bara ya kuhitana na ciiko ici. Tumetumia social media platforms ambazo ni Facebook na pia tumetumia YouTube. Tumemfungulia channel yake ambayo ni Baraka Official, na tumetumia networks zetu zote hiyo link ili waweze kusubscribe na waweze kutazama pamoja na watoto wao, ndio hiyo ujumbe iweze kuwafikia. Ujumbe huu wangu wa watoto uzazini ningependa ufikie watu wengi ili waache kutumia masaa yao vibaya na wajiepushe na mabaya. Riria aratunga ndumiriri ici iria iri na gitwe gia ciana ureri-ini no agiaga na mweke wa kugacirithia taranda yake ya wini iria akoretwo akirimira ona mbere ya macukuru kuhingwo. Kuringana na ruhonge rwa ndari, muiritu umwe gatagati ka airitu 5 au kuru wa gatagati ka miaka 15 nginyagia miaka 19 ari na nda na kana ni atuikite muciari, undu uria utumite anyitite mihonge-ini itiganite kuongerera kayo kuri aciari magitire ciana ciao cia airitu riri arutwo maraikara mucii ni undu wa COVID-19. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigĩ wa Nyamu. Ni watoto uzazini.